kigambo ky'Ebberia kyakimulire nga bamubika kigambo kyanaku era Uganda eno okuvuba erikula omuntu omugezi osaana karediyo okwegala okulimbibwa mbogoni alikuwa naye munaku ibiri ati yasaze n'enkoko kale oyanguwa kweggulo ndina embaga ati nze nditereka amatooke n'enkoko njira okupimanga ekikusaanira ondye mu okukoko okuva ku byokoze olikwenda olimba oteekulo nambaga kumbe olina kingi abafumbirmu akula nze nguliziba nembuna eyo nankoko kumbe obitegeika olikwenda kunfuma naye nga nkufumira kyosansolo gyokoze ndijookwawula obuwoomi n'obuka ate yemuwa okufuma nkulimba byankoko nkutandikirawo ng'ezira kwekuna kale kanangu okuno ndikula n'okulwa bwenatuukira endala ndaabanga ndize edituukira ibiri nga kunaaba ndidi eisatu okukola dikingo nziwula nkoko mukyalo wangi olugendo ndize aye omusaata agiire okusubula rediyo ng'obuwa yabona bonna obusolimo bwa bulya nanimwoyenda otezaana kayungika ngola akamazima ndabye ate nga nakagula nzirukira gwa 10 aye nga tofuna olugiro lubagera ntagula kandi awondera kyakola ide naaba idaaba ondirira empewo nze nkwidya obulamu bwe bwakweguya kitunda ku kyayi oyenda ndakuwa kuwananangwe ali kufulasika mwami ekimbaire okutegekera enkoko onkumbe bulungi okuvaala ewafuna n'abaana baabano ndikulera natuma kuba nzira sente awo osaanamusi kuba nze kamaala abalenzi b'embona abatatwala bakazinga nsonga nkulu mwani bwamuzaalira emirusi n'endume takulaga nti asiimye akuliza bwanaku mwani bw'ozaala tasobola kugula pawuda wayira akakayo oba akaguzi mupangala wawuna ekiibo nti mulamu bwanaku mwani kageisha ziragikawangula enakweyanziza okuma empisa obutafaanana buwala obundi bwembona okatola endatiko yanyama n'enkoko okakoba otingezeranga kasiba bwanguku ate nakweyanza okunzitira enkoko butufu kyokoze mbayi kikusuubira okyamula bakazi oli muntu mwawule era ndikwenda okuuma mu mirembe n'enaku ofumbye ensiimi okugabula weebale oteera enkoko tundayiseewo mbuzi otansala kirimindi n'ekikanuma anteeka nkutufuku ennyama ejjanawula mwami ndi muku n'ensonga edinuma enjanga mpulira ku kyalo y'embita kale bwe tuli ababiri nkusaba onsaasire ondire mu mbeera omufumbo ogwakola omwana gwe bakoba mbw ayeebekula tewazaala mukazi omulamu ow'enkufu muleete tufumane ng'oka ali mulamu babaawo ne bw'ofa ekika kimwewala nze wuuno mukazi wo ndi muteganaku toleeta bwana nimbukukobisa ekibe genda obuzeebuze musaayi gw'ofunye omwana buleete ndaawoolampola kale bwe mba nkuze ensobi nkusaba onsaasire ekirungi nkukobya ebigambo byampola ate weena nkobera amazima obyampola amaka agateesa n'amangu ag'okula akuwalira amagezi okunzitira enkoko obwo omubwolinaku omugemani mu ngalo kubanga mukyala akakodyo kokoze omuntu omugezi awumbatira embesa omwana gabakoba mbwali ebekula mbaire nzyangu okukobola n'abirye aye bwombuuziza amazima gagano sitaani yange mu mulambo yanuma yanaliri olwazuzi mategere yanona omwana mubaire olujegere lwamulya onakuba mubyomumpapala n'obalogwa wembamunze mukula nte 10 etekiyo ibwa abalomu mukunkuba mukozala mumuwala omulamu ebyengeso kubanga omutola notangwa kwekoba omukyalo obwana atuba obubuyibwe etekiyo ibwa abalamule babaga batunda bagalemaali mbyantaka erako omutola notangwa kwekoba baisere baije batwala obwala n'ebyomukozi kale unalinga mukutola endaawo 10
booga bakola bibyo nga bw'obisuubira bendi bw'omuzaala mu bwana ng'abiri gona amagoba g'olikulika n'engugu ofaawo okuliko obusaka bwe mwamena ebyolulimala tutandika mbuzi leka nkuzire bw'olikutabuka mpola bw'obumakuze ku by'okukulika n'engugu akagambo k'engubi katono okukabona ekandika okuyita kagambo ka kigwaira lumu ate tumanye ng'olikwenda kumukema okwafu bikinandirire n'ankoko ebula n'omwoyo gwenda kundira olimo netandika emazimaze nabbe ekisinze kuumuma mbigambo by'onkubye iwe okundagira okukulika n'enkoko faawo nkuliko obusaka bwe bamena otiire kungoba kugulika namboka